Dong, ajam jaga dong. Toko enggak ke kopong ko dan makan tar ngare ina. Jaga ina. Oh iya Pak, tengah teh. Kakek begila saya ngare mak lole ya. Sebegi malam kok gak su. Yo, mah yo borok mondo yo leneri mon kakek lole doi. Abella gak su, kok makan ki malam malah tuli mole dari ya. Do remah hotel do remah pasajan masakar ka angkaan Honda aga arwah. Tingla itina akiring tuan tingla ke Jakarta dia. Pas cek masa kataga arwah merolo. Allah gak su. Cak jaga anak-anak orang. Anu kakek pada andi anak laki. Anu nasi orang daripada tak temu. Lah torot makila ka anggaan ada remah cak ada remah pecantik be. Tini ngarek mayodan. Mangkanang kok mata arasan na hotel ngololo jering kok bete kerja benari ngololo Arya se lako kaangkaan naga doro ngololo Ya mun agak dari ya kasu bini entar ngare kasu pah popo aja ga anak noreng kok mulia kada kasu ya mon engos mole tinang kok mole lagi makita oleh reba munda iya boleh Pak. Iya mulai lang kok jong oleh nek gene apa. Jareng anu ajam roto kok enggak melolo ke kopung kok lah mulai dia iya makita oleh tin ya. Aduh. Apa ngaku Loh. Siapa nih? Oh kaki kan. Berde ni. Kau tu kau kan kaki besar kan. Tahu ni otak ni kan. Aduh, ini mana kinya ada kiki kan. Oh iya. Pak, merakom dalam sini Pak. Pengkek puto noko Pak. Malam minta apa seboy kaki jong. Joreng paham lolo apa beli sambitaan di nak. Aju boleh sapi apa saben ki koros ki enam. Tidak baju malah seboy. Lamun bisa anu gelo. Ki nang atas baju sapi boy. Jorengan kok kayak puto na Pak ya Pak mendadak kok Pak. Ya mikir mendadak dun saben lagi koros saya jual lah. Ayah aku di tengah rek mulai ya apa kita lumari kita lum oleh mak paham mulai bese kakek mulai ke Pak jela arwah mulai keberadaan anak-anak setia pas tak ngerti keberadaan orang tua pas tak ning tada nyaman lah itulah Syari biko aku nandi pakai tolongan di mana? Bayar belum ya? Mau cakap di besi. Aman na kan? Aman, apa jangan kok? Aman-amanan kan? Iya. Ini bareng. Ya. Mari je kelu badan kan? Berapa graman kan? Muna graman kene, ya apa ya? Ada sekilo ya. Oh, mantau.
Dah ada kan? Ada susu ini. Ujak bro 2000. Makan tu kan. Oh, anu agak ru anak enggak jesu. Selalu aja ga anak orang. Loh, besar mak kurang. Cek beri tekor 200 siapa reh? Saya ngaking ikelak tuyul bola. Ma, yu tang arek Kak So. Pola olen seberi tak ngabi saking. Mun setia tak mikir ngare mon engko. Cek bereng de beren besar apa bedengalak mentaking bola ikelak tuyul bola ngu. Dudi mabede tuyul menjanggene Kak So. Paling jadi keng kala anak. Montang anak tak kira ngalak pun besar jadi ya. Cek ring tang anak ria biko elat bagus. Didik baik benar mo lolo. Tak kira ngalak montang anak si bagus bolanan. Ya cari jam sapan ro lem anak tibi mo lolo. Oh, menang TV emas. Jadi kok makan dengar ya, Jong, datang di dimma jong, mak datang jang gene. Ya apa datang di tempur Pak? Jong kong agar pikiran gelu kaca cena engos gila ro ya. Cek ring kelampi berdaya tas ya apa gila. Muka tun setia berde baba. Bola king ikalak kacong ongku bola. Cek ring kah resan di tak kira kalaan bi kacong. Cek ring kacong ro nak kena se bagus bi kok mun laminter wa langsung ibri kadang. Ya mun andro lu ki tanya agin lagi nang ke kacong. Keluar jom. Jalan nang ide lembu yang kau dia baru luar. Jadi Pak kok ngantuk Pak? Mana nang ide lembu ya keluar gelu. Iya Pak. Apa Pak? Kaki ngelak tang WC jom. Tak tahu kok Pak mun mesin Pak. Paling tak tahu apa habis kaki ka terkaki ngono Pak. Yang je jareng kau gila nyoba WC kopung bolan biko asal berde kelampi atas payah temui baba. Masa pas tuyul semoga ke kelampi jadi ya. Kita tak tahu negara jadi ini Pak. Tak tahu kok tak lancang Pak mau udah dino ning tinggal kiwai kok tak melak ngala Pak. Kok ning kata kaki ngono kena. Ya di non teh kelak angku bi kake. Bingko itu kena kini tu kok mek rabak gelak kelak tuyul ruah. Lah Pak tak usah dukun lagi Pak. Sangku nengkok sing ngalap sini Pak. Oh, dah ye kelak kaki jong. Berde karen ni ya. Ya Pak. Agak jadi ya Kak So. Mana jaga anak orang. Ku tak mereka buat tibiin. Ya Allah. Itulah.